अहानबद ngasi मरुअब पाउदा कांग्रेस पार्टी न बीजेपी के निमित चामनी की एस्टिमेट के वाहन तो खंगद्रे हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की वंगांगलोई मिनिस्टर बिस्वाजना फोंदोक्रे बीजेपी ने लुसिंगबा सरकार असना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की व्हाइट पेपर अमा पुथोकदबनी हाइना यूसीएम न दाबी तौरी अमसुंग इसिंग मिसाव की अवाब मायोग नदनबा सरकार न अस्थान बमियंग अमग लुइनना लौफम थोप थौदांग लौबिनबा अमुकोना हाइदे खुलुमजरे आईएसटीवी की पावमियंग ताबिरी बापुनमकपु तरामना ओक्सरे हौजिक मरुइबा पाउ संदोकना पिजरी ममांगी गवर्नमेंट पाइखटपा ngamhogdaba amadi loisilhodaba thabak kaya बीजेपी गवर्नमेंट मपुंग फाना लोइसिंदुना मियामदा कानाबा पीबगा लोइनना गवर्नमेंट सिना पाइखटकनी हाइना मियामदा थमकेबा थाजबा सिंह पाइखटपा हौकेबा सिंगी एसेमेंट उत्पनी मसिदा कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी के निमित चामनी की एसेमेंट के वाहन तो खंगद्रे हाइना मणिपुर गवर्नमेंट के वंगांगलोई मिनिस्टर बिस्वाजना फोंदोक्रे ngasi basikong kongba irongda turen torban kaiduna isaw gi awaban nanglaba miyam gi government apuda ki oba paikat pathabak sing yengsinbaga mari lenena pawmi singda wafam asi mahana fongdok kibane isaw wasida maram oduna lambi gi matai da hangdeba relief camp singda sangda pham logduna lariba singda sana thakna problem kaya yenthoke मिनिस्टर बिस्वाजना मखातना कांग्रेस गवर्नमेंट ना लोइसिनना थमलंबा थबक लोइसिनबा मदि सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट ना पाइखटपा स्कीम कया चनबा हौखिबसिबु पालिबा गवर्नमेंट असि एस्टिमेट नत्रबरा गवर्नमेंट हाइबुसि मखा समथबा परिंगने ममांगे गवर्नमेंट ना पाइखलंबा अदु अनोब गवर्नमेंट ना लोइसिनबने पाइखलमलिबा थबक अदु अनोब गवर्नमेंट असिना पाइखटपनि हाइखिदे लोइसिनबनि हाइबने पावर डिपार्टमेंट की मखादा सब स्टेशन कया संगारी बसिंग असि बीजेपी गवर्नमेंट सारगा संगाबनि हाइदे मियामे काना गदबा कया भोट ममांग करी के संगाद्रिबनो हंखी गवर्नमेंट असुना निमित चामनी की मनुंगदा पैकेट के बाद थबक थरम हाइबा खक्तनी मसिदा कनागुंबा अमतना यत पयारोय गवर्नमेंट असुना निमित चामनी की मनुंगदा किलोमीटर साम यांखै सांग लंबी सेमलोसिन के मसिगी अकुप्पा मरोल पामलब सुपीगनी हाइबा सथरंबा ब्लॉकेट चुरचांपुर की थौदोक लोसिनखेबा सिंह ममांग गवर्नमेंट होनरमगनी हाइगदोरिब्रा प्रॉब्लम सिंह असिगी मनुंगदा लोसिनखेबा प्रॉब्लम सिंह असिगी मनुंगदा एजेंडा अमदा लोसिनखेबनी हाइना कांग्रेस न फोंदोरकलेबा असि एजेंडा अदु खंगबिबा लेरबदी मियाम द पुथोकपियो संदा थमदा थिंगनबा लौखलकलेबा खोंथांगी मतंग द पलदुना गवर्नमेंट असिदा फमपाइदेबा मिनिस्टर सिंह सेल साइ हाइबे खुदम सांगदम पुथोकप ngamlabadi खुदक्ते एक्शन लौगनी गवर्नमेंट असि थबक तौबा हरपदा ngairi masida ayatpa thingaiba pibigano hauji vote ki matam sulwatli opposition haiba leite rolling haiba leite suggestion pibiyo haike amaramda tamilong mini secretariat sabalo sindi haiba gi wakat kya lakhi government na yengsilubada paisa punamak loktholamki majuda senari ba miyo sing mamang government ki masakna ba miyo sing yauki मसी गवर्नमेंट यारोय हाजोना हौजिक थबकन ना पाइकली गेस्ट हाउस सु सब माना ना ममांग गवर्नमेंट की मतमदा पैसा लोइना लौथोलमखि हाइना विश्वासजना मखा ताखि प्रजा मियामना पामियो पोसे चाक थोंगा लेब नते प्रजा मियामना पामियो से पुक्लामबदो कोकनबा चाक चाबदो पामबनी अदुना चाक थोंगा सही त्रांगा चाक थोंगा लेरमे चाक थोंबा दो ngамददना मुनबहलबा ngамददना ने अखोय नुमि चामनि के मनुंग सेदा मुलहल्ले हरकांदा प्रजा मयाम द चाक आराम क्रांबद कोहन जबनी मसैदा कांग्रेस पार्टी ना करीम से खन निगाय ओइदे कांग्रेस पार्टी ना नानि निगाय ओइदे अदु सरपुदे ngasa hajigiba अखोय अफाबा शासनमा अफाबा राजनीति को पोसा अमा थमजारगदी तुंग कोइना चलनबा अखोय फजना एक्सरसाइज तबियु हक्सेल तबियु अदुगा फजना कंप्लीट तौरकांदा गवर्नमेंट चलाइनबा होदबिरो मतगी इलेक्शन दा लिसिंग तराग मंगा की अगस्त अहुम द एनएसएन आईएम अमदी भारत सरकार अनिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमा साइन तौनुखिबा अदु ngasi फाबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदुदा यावरिबा वाफम सिंह खंगंदना थमली बीजेपी ने लुसिंगबा सरकार असुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदुगी व्हाइट पेपर अमा पुथोकनबा होनगदबनी हाइना ngasi यूसीएम की प्रेसिडेंट एलांगबम जॉनसन ना यूसीएम की तरातरलक सुबम मपो कुमन थरमगा मरी लेना पावमी सिंगदा फोंदोक्रे माना मकातना हाइकिबदा ngamkai amadi apunmi की सक्तम द सिंगनरकपा हौजिक फाबा लेप्ट्री भारत सरकार की इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवीना नागालैंड लेबा टोंगान टोंगान मलुप सिंह मियो सिंगा जुलाई 3 के वाई साननबा दिमापुर थौरांग तोरिबा असि यूसीएम नमिकुप नाहुम सिंह येंगली
Manipur gi ngang phe sing na pakudimak UCM na sapchana thengnagani Manipur da leidiba sing amadi tamgi furup singna aikoi gi mangda taduna leidiba Manipur gi ngang phe sing na pu singi mayokta kongfam setna leminar si haiki 1997 dagi hogiba Indonaga peace toki yanariba moigi wafum sing ase koina white paper ma putho haidana matam sang har kudung asi phabu puthokte framework agreement BJP government ki matam da taugiba dusu madugi chapchaba wafum puthok na ba haidana koi kanna honaraga lakibani hojikti koi Manipur state sisu BJP ki sarkar oire oire phibam sing amadi miyam gi ihul sing khanga kanda framework agreement ta karimate yaudi haibado taseng na hojathari ba framework agreement ase Nagaland khakta da confine to buni haiba ngambagi statement gumba thoning bagi apa mode koi make digi lai or rekli phibam sing ase koi state sarkar na su kupna yengbirakanda azum na homna another round of talk ma India government ki make digi initiative ma laura kanda arender bi tharak tan tawrekli ba sing ase masi gi oirak pa ya ba sing phibam sing ase nei view aduga masi gi maru ba stakeholder oriba Manipur gi miyam mahur silliba ko gi CSO sing ase kanto kanda wafam ama pha koi yanaba natra yasinaba Manipur so ko ya wafam ta tawi yaroi haibase Manipur sarkar na su matam chana hayo phagani na khali ngasi lamphedo leba UCM gi office ta pangthok patra tailak suba UCM gi mapok kumon tharamaduda IPSA UPF NIPCO amkil pandam akomlup amadi kanglamai gi lusing bising su sarup yakhe UCM gi market gi tongan balup sing lusing bising da kudol pot pikhi ising saugi awaba kaya miyam na matungda thengadana ba sarkar asina tungi asam na miyeng amagal wenana lawfam thopa thaudang lawngona ba amukona hairi amaramda miyam thengnari ba khudongsa da ba asui aikoi isana thon jabani miyam puna wakal tamina hoduna tungi mirolgi yaifana ba afaba tunglamsat ama semana ba hona minarasi hairi handak sahi gi oina meteorological department na global climate change ki matumina Manipur da nong yam chugani ikhang khangau dana akan ba mong da nong kan suba amadi Manipur da flood problem yamna oigani haiba laikre matam gi paliba sarkar na tulal gi khongnung sengdok khidre tulal khongnung pisalakpa amadi torban da yum sajinba hingol ko sinba kaya si khangsin usinna khidre Manipur Department sing IFCD Department Forest and Environment Minor Irrigation Samad Agriculture Department su awaba tarba miyam gi damakta punamagna puksel seng na miyam gi thabak tawhaningi hairi Thongju kendri gi manung sanba use kon gi mafam kayada isaw na maram oduna awaba mayok na riba miye kayada saram niken ko ba miye amanna thakana ba ising yen thokre Kongba turel digi haji lakpa ising na wangkai ayang pali lambi gi kongba faba gi nak yata leidiba yum sing ising tumjin kibadigi nongwaibung wangkai angom lekai ning tempur krima pala sing ising gi phibam wangkalakpa leptri asiguma phim asida Manipur sarkar ge mari na basing na miyang sanglak tabata lamdam adugi miyam na pendre ning tempur krima pal community hall da relief camp hangdun leidiba mafam aduda ngasi sangai pat PSC ge doctor amadi staff sing lem lai bagi thabak sathaki amaramda relief camp sing safagada mafam da hangbata natna thorapada khudong sadaba sing thangnaba yum singa changda pham logduna leinari wangkai angom lekai ge wall united youth club to relief camp hangduna awaba sing mating pangli club asige secretary T Thomas na tha amada ising mari dak thumba mafam asi angom lekai ore hilamasda sarkar amadi mari lenava singna akan mamiyang sangbidona thaba paikhalak pada club ki maike dige angamba thakta mating pangani haiki achau bagai se song pura haijala bane ba koromda aduga kogi masidagi chatpa lambi taki ko sidagi na wangai if ako ifal tu yari pok lambi gi andro parking gi masida chin gi daba ising je masima andro parking yo badagi de dum lai gidre dene se amta pura pulla bane poji amata lai gidre masima sarkar gi saite yam tuna yengjalin bama koi club gi saite gi di koi longning masima yam tuna maduda 1 lakh bidar ga de madu club gi saite gi koi help to bone Kamen lo konglam yoi karana mari lenaba department amadi local MLA tanaram dana tenglam badigi lerai kaibani haina lambui khulgi khunja karana phongdok khiba laibak thibani haina ke ibung obina phongdok le lambui khulgi khunja amana su police ke awang lekai da sabadam ama thong hanghau da badigi lerai kaibani konglam toram dawa tais toram bada taisun basi nungaite konglam to badigi kana ba kaya phangle haiki ke ibung obina makata na local MLA na kaya Thong Tengbina ba Haizabadigi, Tabi the Badigi, Sim Minister the Haizabada, IFCD the Messin Mari Pilapadigi, Pradhana, Tau Putolaga Tiankibani. Levana Pali Hakot Pada Quality Control, but of the Bahabusi Samamnai,
kairiba mafam mensinaba thaurang lore masiga mari renana sel loktholaga lanai ona sinaki habige wafam leiti hari Housing whatever is in the South Piva Masigi Matanga, the Minister Nasia Loduna, emergency review meeting among us, Nimidang Pangchokre. May from Ajuda IFCD Minister Leto Hawkip, Education Minister T.S. Tradesam, Chief Secretary or Navakisor Amasung Tongan Ba officials in Saruk Yaki. Manila Naba DC Amasung officials Singapore report Yang Labamatung me from Aduna Housing whatever among Atasi, state calamity or in Lauto Naba, Lebnaki, Key Minister Nasu, Central Government calamity or in Lauto Pinab Hizakre. Isaw na sol ba miyam kita tangay padaba asi yang laga state disaster control room gi telephone number 0385 52443441 hangdokre masigi matakta district ki disaster control room so hangdokre se minister na mari leina ba official singda ising isaw na sol ba district singda yamdrabada medical camp ani pangthok na ba su khangan kre IFC dina kudakta isaw de laksin na ba masak sing Sogalaba mafam sing the Yahuna Basu Kangan Cray, this is sing na temang polam sing pinana ba PICD na, Miam Gitangana is sing yana Basu Kangan Cray Hide. Direct Sida Hokibata Anirom de Gistella Sida Nung Sit Yauna, Akamanong Suba is sing South Popodi Missimina Yauna, Awang among Ataka Tolibasi Yanaga Manipur government that calamity Lautuna Warep Laure Haina, Chief Secretary na Nimidang Memorandum Amasu Tokre. Super 5 League Champions Cario is that Mahiyogi talent sakang bo oina government na Mangunda Police Department ki Sub Inspector gi from Pikre CM Secretary ta ngasi pangthok kiba tharamda Chief Minister N Birena appointment order sanare asida kusin nakhi tharamadu da Tribal Development Minister N Kayasu Saruk Yaki Barak Spring Festival gi tharamda Chief Minister na Cario Exacta SIP gi ni hana lauthok kibani lesing talaga nitho da pangthok kiba Super 5 League Challenges India the Mixed Martial Arts player Oriba Cario na ahanbo na champion oikibani Cario is Saksanapati district ki Karong Degini become the graduate Loramatung Z Yawes Sahi Taruk flight attendance or key Thoram Aduda the minister na Barak Festival gi organizing committee the Lupa Lak Yankai ki Sanpam Sukusin na ki Festival of Sahi Matang Sahidagi state ki Thak Tapang Tolagani Fongdoki Hawkip Student Organization ge President Palal Hakda Senaba Mayo Imphal West District Police Nangasi Lungtilpung Ahumakaram Taba Matam the Fari Hari Imphal West District SP ge Conference Holder Ngasi Nimidang Pangtoba Pau ge mi from Amada DIG Range 1 K Jainti Kumana Mamang Thage Kunghom de ge Nimidang Pung Tre Makaram Taba Matam da Sakang Daba Sing na Palalbu Langol Game Village Zone 1 the level quarter Mamang da Longmai Captain Halam Ki Tadoga Siga Mari Denana District Police na Mara Labor Sing Fanana Akan Matabak Lokalaki Joint District Police ki ba operation amana tawdaw asida senari ba Solomon Baite sahi kuntragani pan apopole kidrabat Thangzagil Baite more ward number 1 degi mi asif hagat pangambani tawdaw asida mahak sene haiba masana yazare mahak ki mathakta thigat pigi thabak kanna sathari hairi he is a prime accused so he has been arrested so where he was arrested right at the moment it is not matter but right now he is in custody and we will be proceeding ahead with the investigation to find out the motive behind the killing and also to find out whether he alone is involved or some other else are also involved. Amoramda Hawkip Student Organization gi President Palal Hakda Senaba Singh Putu Haiduna KS Onangasi ahing nongai degi matam kaktaba General Strike Sathagani Torambadu Handok Hari Imphal West Police na thodok adu senari bame fagat pati ke general strike ki khongjang handok ki bani mara labor sing gi matak ta sab sabat thabak lakhat ka dabani hairi housing pau ge marak thana aten break kama lominasi lasidi suara jingge ture kuri no tu ti cha musi kuri yo sidi yo sida ni he masigi yo sidi Tata Tiskoni ne. Adudi sanagi mo yang na sinbi andre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean, and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba
हक्सांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फानबा ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule पूरा करो अयो नंगमी दागरे लेबागे चिफ मिनिस्टर की मचानु पदो कुथाबो मतम तकजारोइदी कइना साइजी टीएमटी बार से लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी सीजन अदुना स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री गुवाहाटी ना पुथुक चबने मसीगी बार से हान बसुंदोपा प्राइवेट ओइबना कोलिन जादे टेकन दे मपांगल कली अमदी अमगा फाजिन बेहेली मसी अयाम्बा अचौबा गवर्नमेंट एजेंसी सिंगना अप्रूव तौरबा मखलगी टीएमटी बार ने साइजी टीएमटी बार Penasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Penasya Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mating yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study material sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna mai pakpa makok thongba oina bagi damaktadi Penasya singna amatang haraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. In achievement of 100 days program, Government of Manipur has launched Ujala Yojana in Manipur, inaugurated by Sri T.H. Vishwajit Singh, Honorable Minister, Power, RTPR, Works, Commerce and Industries, IPR, AR and SAT, in the presence of Sri L. Radhakishore, Honorable Chairman, NPCB, NKVIB, Sri L. Leshio, Honorable Parliamentary Secretary, PHE, and Sri O. Nabakishore Singh, Chief Secretary, Manipur. Total implementation of the Ujala scheme throughout the nation. अमुक हना तराम ओक्सरी मखातब पाव पिजरी मोइरांग अमसुंग थांग गे मरक्त लैरिबा उंखनब असि मोइरांग केंद्र गी एमएलए पी सरतना उ थाबगी मिंगदा सेंजा लौसनब सतरप थौंग न थोन बनि हाइरि मसिदा गवर्नमेंट तुमिन लैथोकलिबा असिदा पामदब थौदो थोरकलबदी दायित्व कनाना पुगनि खंगना अथुबद वारसिन पुरकनब होनबियो हाइरि मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पावगे मिफम अमदा थांग पात्रुगी प्रधान के एस बिरमनिना मोइरांग की मियाम थांग की मियामबु येकनबु ओइना लौदुना मोइरांग सेंद्रा लमखाइदा लंबी थिंगिनरा चलहंदबा मोइरांग की महिरोसिंग फुरकपा लालोलबसिंग गाड़ी तोंहंदबगी मखल कयागी थोंग सथरकली हाइकी थांग जिला परिषद मेंबर निंगथौजम दिनेशना सेंद्रा सी मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट की मखादा सेमगतनबा ऑर्डर थोखिबदगी मोइरांग की एमएलए ना मियामदा लाना पाव संदोकना थांग मोइरांग केंद्र की हाइनबा होनरकलिबा असि केंद्र असि मियाम के मरकता लाना पाव संदोकपदगी उंखनरकपा असि थोरकपनी साको थरांग थांग की मियाम अथिंगबा लेते अदबो मवोंग सम थबक तबियु गवर्नमेंट हिरम असिदवारसिन पुरक पियो हाइखि गवर्नमेंट असुम बचे नब मयाम लेरबा असुम खनदना चेनदना हंदक हौजो अनि रथोबा ममांग युम थुगायबा मै थाबा कया कया याउना सुम इरा सुक याम इरांग थोबा मतमसिदा हजि मणिपुर गवर्नमेंट तुमिना लेसन बचे लेबिगनु इलेक्शन सिगा बाउंड्री का अदगी रेवेन्यू सेक्टर जिगा डिपार्टमेंट से अनि से कनाना चावे हबसे अखोय तब चाना सेंबिदुना अखोय की पॉलिटिकल बाउंड्री अमा सेंबिना भाई अखोयना मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ अखोय हंजान हाइजरी ngasi जो हाइजरी ngasi हाइबसिदा करिगुंबा अखोय की चप चाबा फाइंडिंग अमा लेता तारगदी अखोय मखन मखा कया मुकी अखोय एजुकेशन मणिपुर गवर्नमेंट की मरक सथने हाइबसि अगी साइड थमजरी थौबाल तुरेल की तोरबान कायबै मफम याउद्रबसु मफम खरदा इसिंग पाथोकपा इफुट इसिंग फाउजिलकपा इकोप पाटगी मकोलकपा इसिंगना थौबाल सांगचेमदा युम चानिपालम इसिंग थुमजिले इसाउगी अवाबा नंगलब मफम सिंग खांगबो केंद्रगी एमएलए ओ सुरेश कुमार ना सतुना यंगसिनबगा लोनना तंगाई फदना संगदब याद्रब होलम सिंग यंथोखरे खोंसन अदुदा केंद्र सिगे हानेगी एमएलए ओलंधोनी सुलोइनखी एमएलए सुरेश कुमार ना इसाउगी अवाबा असि मखाता नमायुक नदनबा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग अमदी लेकाइगा तानदुना कन्न होनरी लेसांग थेमदगी अथोपम फावबदा लेरिबा रिंगबंदा पाथोक्तुना सिलेबा इसिंग असिसु थिंगनबा होनरगनि हाइखी सिंगजमई सिंगा मथक नामैरकपम लेकाइदा तारिबा तोटी इसिंग असि मनम नमथिबा अमदी का हेना मोटपा इसिंग ओइबदगी लमदम अदोमगे मियामना थकनबा इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरे मरी लेनबा सिंगना अथबा मतमदा यंगसिनबिनबा लमदम अदोमगे मियामना पुनिंग सिंग सिलकले इम्फाल वेस्ट के कोंथौजम केंद्र की मनुंग सनबा टॉप खाबिदसु युम सनी के मथक इसिंग थुमजिनदुना इसाउगी अवाबा मायोकनरे मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी मई नब ऑफिशियल्स नम यंग संबियो हाइरे ममांग सहिदसु टॉप खाबिदा अहुमलक इसाउ मायोक नखरब मटुंग हंदक सहिगसु इसिंग थुमबिलक्तुना युमदमी लैबा यादब निमित मंगानी सुरकलब फिल्म मसिदा एसडीओ पासोय लाक्तुना सेंग हवाई अमदी चाना थकन पोलम खरा पिरम नतना गवर्नमेंट की माइकेदिगी मिहुत अमता लाको लैत्रे साउरबा इसाउ असि मतौ करम तुंग कोइना थोगंदना बा थौसिल पाइकत पियो हाइरे
National Institute of Technology Manipurna Springers, Nurses, Stylers and Francis Book Indian Private Limited ka punna sindana numin ini suma chathagadaba science ki maramda aiba sing national workshop ama institute asigi seminar hall da pangthokre ngasigi workshop haldopagi tharamda director NIT Manipur Dr. Sarungbam Birendra Karnataka University Dharwad ki hanigi Professor CR Karisidapa Ukal University के हानगी Library Information Science के head Dr. Pitambara Pandina Singh ba Miyo Singh na atoi ba Mitunglen Singh wana saruk yaki Taramadu ka mari renana chief guest wana saruk yaki ba Professor CR Karisidapa na phangdok kibada ngasi pangthok leba workshop asina science ki maramda ayiba Singh hena wakalo Singh tanba ngamlagani lamdama sigi research scholar Singh amadi author Singh bo international ke thakte pukana ba hona bada workshop asina asoba mating pangma ngamlagani haina su phangdokhi Tuni Devi ne iba Bharat ki akan naba lining mo singi samlapa punsi wari kabalari ka mangasi honabi matung ina purai romba kongnang kongda leiba ukal gi office ta phongkre taramadu da ukal gi president CI Parihan aiba mutua romba ukal gi VP AK Ibomsa amadi assistant professor Dr. S Santibalan sarup yakhe Bharat ki akan naba lining singi samlapa punsi wari kabalari kadugi masak assistant professor Dr. Santibalan takhi Thanga Canada BJP ki Mirak Oikiba Housing na Manipur Sarkar ki Manipur Infrastructure Development Agency ki Vice Chairman Oina Khalaklaba Asik Kumar Baharau Tayamna Opagi Tharam Ama Kaibul Makha Lekai Daleba Phawobi Community Hall da Reception Committee Thanga Canada Sindana Pangthokre Tharamatuda Lamdam Adom Sakna Laba Miwe Kan Saruk Yaki M Asik Kumar na Haikibada Hydro Power Project na Kaibul Lamzau National Park Amadi Loktak Asi Mangalibani Manipur Sarkar na Loktak Amadi Kaibul Lamzau National Park Kanabagi Damak Center da Power Project Asigi Matangda Environment Ministry da Kangan Kre Sarkar Asina Vaikalapa Thawak Tharam Kudimakta Miyam na Mating Pangbiyu Haiki Liya Youth and Student Union Sindana Handak Sahi Class 10 da Mai Paklaba Mahiro Singh Mana Mathum Piduna Puning Thawat Kre ADC member TI Thaiko Peter Amasung Belas Authority Council ki Mating Alwenina Class 10 da Mai Paklaklaba Mahiroi Humphumanga 12 ki Mahiroi Kungamatoi da Mana Mathum Piki Lwenina Usara Singsu Yantoki Handak Board Council amadi CBS in Loba Class 10 amadi 12 ki Parikya da Sada Humdra ki Mathakta Mark Phangba Thanga Kendra ki Manung Daleba Mahiro Singh amadi Kendra Sigi Manung Daleba Tongan ba Sinfam da National Award Phanglaba amadi Doctorate Phanglaba Miyo Singh Opagi Tharam Ama Thanga Ngaram Singlema Community Hall da Pangchokre Tharamadu da PDA ki Chairman T Robindro Bisnupur ki SP Zoges Sandrana Singh Mamiyo Kana Saruk Yaki T Robindro na Mahiroi Oringai Matamda Honaba Lepayade Haiki Student Youth Incentive Association Kongzom na Kongzom Private Circle ki Makha da Handa Pangchok ki ba Class 10 exam da Makok Tarakraba Mahiro Singh Manamatum Pidna Puning Chagotre Langatel Community Hall da Association Asina Talaga Mayak Suba Oina Pangchok ki ba Tharamadu da YK College ki Professor Dr. Elsana Hal Langatel ki Hani ki Pradhan SI Stombi Maipak Association Asigi Vice President El Siamo Saruk Yaki Private Center Asigi Oina Makok Thongalaba Mahiroi Manga School ki Topper Singamadi Khwaidagi Ahal Warba Oza Amada Kudul Tamduna Puning Thagotki Bose Malaba Class 10 ki Parikada Salam Kumbong Private Center ki School Taraga Mangagi Manungda Khwaidagi Mark Hena Phangba Mahiroi Khangit Chuna Manamachum Pibaga Wenana Recent Higher Secondary School Sagol Tomugi Makok Chongba Mahiro Singh Manamachum Pikre Salam Kumbong Private Center Committee na Sinduna Recent Higher Secondary School da Pangchok Kiba Tharamadu da MP Dr. T Maina School ke Principal RK Tampasana Amadi Education ke Joint Director N Nimaina Singh Mamiyo Singh Saruk Yaki Dr. T Maina na Tharamadu da Mahana Politics da Kongdarak Laba Matungda Tauge Khalaga Pangchok Pangam da Nalaiba Thabak Singhi Matang da Wafung Kaya Phongdoki Kafen PD da level oiba Miyo Singh Masa Masu Singh Class 10 amasung 12 ta Mai Palak Babu Nungaiba Phongdok Tuna Mana Matum Pibagal Wenana Legal Awareness Program Pangchokre Kafen PD ki level Restroom da Pangchok Kiba Taramadu da Minister Karam Syam Labor Welfare Association ke President Surchandra Sanjanbam Directors Ranjan Yunamna Singh Mamiyo Singh Saruk Yaki Minister Karam Syam na Hauziki Matamda Mama Mapa Singh Masa Singh na Fidam Ningai Oiba Miyoi Oiba Mathau Tai Isa ge Sinfam Zingai Kumnabaga Loinana Sautok Sana Legadabani Katopaga Loinana Masagi Sinfam da Mathau da Mai Onsilabadi Afaba Kunai Ama Purapangam Gani
लेबर सिंह मसा सिंह अवाम थाक माई पालक तुंग अफब खुनाई पुरप ngमगनी हाबी थाजब लई हाइखी सुल्तानपुर पुलिस की एसपी राकेश बलवान की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट असिगी एडिशनल एसपी साइटजित ओसी अनिल कुमार नलु सिंगुना मयाई काबत निसागे मायुक्ता चथकिबा ड्राइव लुपा लाख अहुम लोमगे यू बीआर फागतुना मई थादना मांगन क्रे मखाताना ओल बाजार अमसुंग न्यू बाजार एरिया द ड्राइव चथदुना हिदाक मनागी पोलम यावना लुपा लिसिंग प्रारोमगे पोलम सिंग सु फागतखी Caesar Hospital and Research Institute की ENT खत्तगी हॉस्पिटल अमा लंपेल सना कचल दा ngasi hangdokre थारमदु राज्य सभा के MP के एसएस बाबानंदा हेल्थ के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एस सुभाष चंद्र Caesar Hospital के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के एस पालिन सुसरुप याखी फामुंग यांखै लेबा हॉस्पिटल सिदा एडवांस और डायग्नोस्टिक रिहेबिलिटेशन अमसुंग सर्जरी की खुदोंग साब लेगनी OPD ना सयोल अमद नोमाई जिंग याउदन अयुक के पुंग निपान दगी नुंथिल पुंग अमा फाब हांगनी डॉक्टर के एस पालिना एक इस पॉलिसी लापग लोइना साउथ ईस्ट एशिया के लेबाक सिंगा समनरप मतमदा मणिपुर से यामना मरु ओइबा मफम अमा ओइगनी हेल्थ केयर की फिबम फगत हंदुना मेडिकल टूरिज्म अमगी आशा सिजो हॉस्पिटल तौरी हाइखी MP के एस बाबानंदना मणिपुर अफब हॉस्पिटल वार्ड प्रमदमना हाइथु सिंगथोदबा डॉक्टर सिंह मपाल ओइना सनरी तान फमसिदा राइज सिजो हॉस्पिटल ना अहोम अमा पुरकनबा मणिपुर की हक्सल की लमदा अवार पखरदंग ओरबसु मेंखतनबा होनरकदेबा खोंगथांग असि अखोय खुदिमकि लाइबक फबनी हाइखी तमत तोंबा स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमा हांग बसी अखोय गिदि लाइबक हम फबनी मसिना अखोय की मणिपुर दा अनाबा येंग चकिदोबा अदि डॉक्टर कर चकिदो मयालों सो अखोय गसी की करोसिना सु कलोबसु नमगनी तना हॉस्पिटल अमा हांगे ना पान हांग नतबा हाउ वी आर functioning the hospitals ne wa yamna maduri che Haukiba Assembly Mikalda BJP की मिरेप ओनना बहोना किबा नारिम कोबिप यावना कांग्रेस दा संगलक लबसिंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी कक्सिंग हराव तयामना ओखरे कक्सिंग लेबा कमिटी के ऑफिस ता पांगथोकपा थरममदा PCC के प्रेसिडेंट के SIS इबोहल कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन मोरांगटम इना कुंबी कांग्रेस ऑफ काउंसिलर सिंह सरुप याकी कोंथौजम केंद्र के खुलक्याद इसिंग इसाव के अवाब मायुक नरे अथुब मतम सरकार मियंग संगबियु हाइना CPI कोंथौजम लोकल काउंसिल ना अपील तौरगे हाउसिंग अमुक हनाते न ब्रेक अमा लमिनसी The first Infal Trade Show 2017. Participants from all over India and foreign countries. Shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw. On 28 July to 10 August, Hafta Council Bung Palace Compound, organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Saraswati Coaching Institute, Chimirong, Penang, Anikarat, Infal. Admission open for medical regular course for NEET UZ 2018. Class starts on 16 July 2017. Special features: supply of study material from Empower New Delhi. Special concession of meritorious, physically challenged and ex-session students. Special concession for those students who secured 400 marks and above in NEET 2017. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Combined tutorial for CBSE. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation come exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined Tutorial Office Sagulban Morang Lerak Machin Bus Parking. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokjaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu.
Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudimak ki imagination ki path discover tawbagi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayeng yumbiro puthokpa institute ni Thagasari amukahna makataba pau sing pizari Khundra pam kendra ki manung sanba yaibilen dangarang pangthok kiba Navakumar Memorial Trust na sin kiba Tarak Suba TIS Navakumar Memorial Meritorious Award yan topagi thalamda achen purakiba Sanathano Polam Singh Yaibilan Central Home da Kudor Tamkre Singh Kejisani pan yauna alu amadi khamen asin mana Singh Singh home adu da piki Kumbi kendra ki MLA S Birena Tera Kong Gram Pansayat ki mafam Singh da Kong Tembagi thabak sathari ba mafam Singh yang sin kre MLA Birena Nauda Kong Maril Asi Ising Sentrofang Amdaduna Mafam Kaya Ising Tumjin Kibadigi Law Uba Yadana Lerambani Lamu Singi Awaba Yanglaga Kong Asi Tengtopani Haiki Hindu Lining Sapa Singi Asova Kumai Ama Oriba Rata Zatra Kanglen Gitaram Manipuri Tongan Mafam Singda Pangto Nakre Maruena Sri Govinda Z Amadi Skonda Pangtoki Nungtil Gimatamda Lekai Lekai Su Kang Simbagi Taram Pangto Naki Gurkha Samas Samiti Morenasu Skongi Tamu Singal Wenana Mamang Tagi Kungamangata Moridigi Myanmagi Tamu Skon Mandir Romda Singkiba Kangadu Ngasi Kangle Namita Indo Myanmar Friendship Tong Power Singlava Matung India Ge Mio Singna Moria Town da Singla Kre RK VYG Maka the Department of Agriculture Bisnupuri Tembangal Wenana Development Committee Kozuman Sindana Lamu Singh Nomagi Oiva Awareness Taram Ama Kozuman Maning Community Hall the Pangtokre, Thoram Aduda Manipur Pollution Control Board Ki Chairman L. Radhakishore, District Agricultural Officer T. Holland Romasung Pradhan L. Ibo Pisak Sarup Yaki. MLA Radhakishore na Sanava Chinsak Amadi Mahi Marong Kudimak Satok and Putona Bokona Tangai Fade, Manipur Potoliba Manamo Singh Kaya, Tabul Kozuman Amadi, Kwakse Fadegi Ayambani, Hausi Potoliba Asidegi Hena Potok Naba Honaminasi Haiki. Warshibaine, Kujumane, Topolne, Homasida, a great Yamaka, specific program, Mahomasida, for sure. National Vector-Borne Disease Control Program na Rural Health Mission Tamilong Gimakada Anti-Malaria Man ngasi Indoor Stadium Tamilong da Hokre, Taramadu da CMO Tamilong Dr. Sambo Golmay, Principal Oramba Z Kamay, District Malaria Officer Dr. Z Kamay Sarup Yaki, CMO Dr. Golmayna Hokiba Sahida Tamilong District Oina Malariana Mi Sikibagi Report Laite District Asigi Ladiba Topography na Maram Oragalena Asipumut Mutapadi Oitokloi Health Department Kalwenana Health Workers in Namayam Gi Mating Kalwenana Lena Ashidingak Toknaba Honabi Gadabini Haiki Tabal Police Commandora Ningombam Sabal Tongba Lamkai da Acharo Sing Sector Bada Imran Hassan Sahi Kungataret Amadi Muhammad Ali Zina Sahi Kunganipan Rom Suraba Ketri Bengun Awalakai Digami Ani .32 Ge Pistol Amagalwinana Magazine Ani Fagat Lehari Abaramda Thawal Commando Nasa Kibatang Anigi Nimidamaram Pung Mangamakaram Taba Matamda Miyoi Anidagi Tongan Ba Biar Makal Kaya Fagat Lehari Fagalaba Makoi Ani Adudi Muhammad Firoz Khan Sahi Nifu Sora Mamang Lekai Amadi Muhammad Laudin Sahi Nifu Sora Karan Sidagi ni Hairi Makoina Kar Amada Masing Yamlaba Biar Singasi Puduna Lakpada Fabani Hairi Hauzi Makata Nangasigi Sanabagi Paulo Bisi Housing Asigi Sanabagi Pau Pizari Sandar District ki Kambam Village ta Tim Kuntrana Group Anitona Kaiduk Tunasa Tariba Kapam Cup First Kapam Development Club Invitation Football Tournament ki Ngasi Sanaki Bahanba Mesta Kings 11 Sandil na Pena Singbo Gol Ani Amadi Ani Suba Mesta Sanaki Bada UBSA Mantakna Singku FC Gol Taruk Amada Mighty Bapi Kray
Thasig Tang Kunga Mangadi Kunga Mapan Faba Kerala Kosin the Pangtoko Riba MA referee course Saruk Yananaba All India Football Federation Manipur referee Mari L Azit Kumar Meitai L Priyobata I Ravisindra Amadi L Ibungo Saruk Yananaba Kaurakle Amaramda Mafamashida Thasig Tang Kunga Troti Kuntra Faba Pangtoko Riba MA referee course Saruk Yananaba AIFF na referee Manga S Kennedy Rinko How MD Latif L Ropendro Amadi N Arun Kumar Kaurakle Haidi All Manipur Football Association के सब कमेटी ओननबा मेंबर तरे खनखरे अमरमदा एसोसिएशन सिग जनरल सेक्रेटरी आउट ऑफ स्टेशन ओइखिबना असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एल जोटी मोरोय अमदी एल निलोना जनरल सेक्रेटरी के थौ पुरगने हाउजी मखातना सानबगे पाव पयरिंग थजमदगी फंगबिगने Taruk Subalet El Kuber Memorial Kendra Wise Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Nambol Kendra Kangkutna Wangwai Kendra Kangkut Team Sibu Maiti Bapikre Lining Tok Sana Mahi Kang Association Wangwai na Sinduna Thasi Kitang Anidagi Kangkut Tara Humdoina Group Mari Tokna Kaidoktuna Wangwai Longjam Nekai Community Hall da MFS ki Longjam Joy Kumar na Asang Masempam Putoktuna Sathariba Taruk Subalet El Kuber Singh Memorial Kendra Wise Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Nambol Kendra Kangkutna Wangwai Kendra Kangkut Team Sibu Panjil Tara Mapal Kaptuna Maiti Bapikibani Hayeng Wainam Kendra Kangkut Amadi Wangwai Kendra Kangkut Team Diga Sanagani District Sports Association Bisnupur na Sinduna ngasidagi Bisnupur Mini Stadium da Team Tari na saruk yaduna ahanba L Itomsa Memorial Super Division Football League haukre Haudopagi Thoramda National Highway PWD ki SEY Joy Kumar All Manipur Football Association ki President S Sanatomba Social Activist and Samanandana Thoramba Pusing Oike League asigi ngasi ahubunumit ki sanakiba match ta Amopa Moirang na Lasan Lema Pupambu goal ama sinoda maitiba PK match asida mai pakiba Amopa Moirang ki goal adu L Devna match ki maripusuba minita sankibani match asida Lasan Lema Pupongi Sanaroi M Hemba AK Sitaljit Amadi Amopa Moirangi Ngampu Komda match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba League asigi makataba matching akan manong na maram oiduna ground ki pibam phattabadagi makataba association ki order thokri phoba matam kaktana yaichokre Nat Sankritan Tormadagi Masamu Panaba Jimda Sanglakiba Laiton Jam Resikanta Ahan Boina International Gitak Pangtopa and Bodybuilder Championship to Saru Yaduna overall title long nabo Honagani Heidi Masagi Sahi Kumatoi Katangariba Risikanta Pasoi Part 4 Deleba Manos Amadi Indira Masanopa Amakak Pokuni Hauji Biramongon College Somunda TDC Tariar Tamli Irandam asigi deba karmagi thodo watok singda thawai hakchang yauna ahlaman sing lai guru gi makhada nat sankritan taroba matung dagi hakchang gi fibam phattabana matam khara leptuna haukiba sahi sok lising ani sumna taraw humdoida ahan boina tera sapam lekta leba kanglei body builder gymda oza sapam joy chandra gi makhada body building masana asi sanaba hauki numit ni phu surakpada Imphal West District Body Building Championship ki contest yauduna mari suba position takhe so lising ani tara marida sub junior amadi junior की थाक पांगतोप स्टेट चैंपियनशिप सिंगदा ओवरऑल ताके थांगनबा सही सोग लिसिंग अनि सुबना तरा मंगादा याखै मरि सुबा इंडिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप ता केजी मरिफु की कांगलुपता जूनियर मिस्टर इंडिया ताके सही सिगी अगस्त थागी टांग 22 दगी 19 फावबा साउथ कोरिया की सियोल दा पांगतोक कदोरिबा याखै माथoi सुबा एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अमदी मंगोलिया की मिलान बाटर दा सही सिगी अक्टोबर 2 दगी 9 फावबा पांगतोक कदोरिबा मापल सुबा वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप दा सरू यानबगी दमक सेम साबा लोरबसु सेल थुंगी अवाबा कया मायोंगनरी सटकदोरिबा खोंचत असिगी मतंगदा ऋषिकांतबु मालेमगी मसक नायबा बॉडी बिल्डर अमा ओहनबा कन्ना होनदुना तंबी ताकपिरिबा केबीबी जिम तेरा सपम लेरकी सिपकोस एस जॉय चंद्रना ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन की ट्रायल सिलेक्शन दगी माय पालबा मतुंगदा इंडिया टीम सेमनबगी दमक उत्तर प्रदेश की मेरुता इंडियन फिटनेस एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स नसिंदुना पांगथोखिबा ट्रायल सिलेक्शन दा माय पालक्तुना एशियन अमदी वर्ल्ड चैंपियनशिप कंटेस्ट यावनबा सिलेक्शन तरुखिबनी अदुबु लाइबक टिबिडी सेल थुंगी अवाबा कया लेबना चैंपियनशिप असि यावबा ngamloidra haibagi akiba pohale mari leinaba amadi sports pu nuksijiba singna championship asi yahonbinaba miyamgi mateng nirakni Indian Fitness and Boarding Federation की मोगी लंदन का मकान है कोई धारे सी होगी बट तांग तो जान की कोई पर लाल वाली सिंह यहाँ कहीं बुझे तो है भी बड़ी और कोई ना मुंगन मुंगन कोई बानी में तो होगा तुमान वो निवास की अब तो बिगिनी खाली बा
लेबा पाइबा सानोसिन सुन थोबियो नन सानोगी वखंदा फाउजरिबसी पृथ्वी की एरेनादा आउतंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जाव फंजबनी अदुबो खला कांसिदा को साननबगी ओबा मिनसम तलेक्तबा अदुना नुसिबिदना लेबा पाइबा मिनिस्टरना मिनिस्टर मा सेक्रेटरी नाम चुंसेमदना कोई साउथ कोरिया दिल्ली दे सकर वो पाइबा की 20 फ्लोर बड़ा अमदी मोगे दिल्ली दे किना मंगोलिया पाइदना वर्ल्ड चैंपियनशिप जाव दबगी ससनबगी तांजासी बाकी मबिन बावर बसिंसिना पुंसिंसिदना सानोसिंसिबु कंपटीशन दे यावदना इरमदम मणिपुर अमदी इरमदम इंडिया के मिचत परकबा होनबदा मतेंग पांगियो सानोसिं पुन थोबपियो सानोसिं थोया पिहादना खलेबुदे विलेजिंग मागेदगी पुन Saruk yagadoriba bodybuilder Laitonjam Rishikantana phongdokibada try yomang tong body shebang to shema lega imungi money problem shagi problem maram moiga mamang dai chapang modre handaksi ai first and last chance sai the junior the first and last ogdaba masi chalok dagadi na ju kanna honaga ai chatkena asa thamme pandam chawna thamme हंतकी जे हजिक फुल ट्राई गोल साधम अतोपाई अतोपन थमद्रे अतोपाई सेकेंड थर्ड पार्टिसिपेट के कमन चतु पोसे गोल हलप सिगदनी ओवरऑल की कनो लेरगदी ओवरऑल बुकी साधम इसा कॉन्फिडेंस ले हाइतारे गोल इसानी सा थाजजरगा चतगे प्लान तोगी थागसरी हौजी मखाताना अइंगा सागी पाव अमुक फंगबिगने ngasi oikiba ai ngasagi pauda ICAR lamhel patgi prepa paugi matungina ngasi gi khwaidagi sakiba celsius degree kunipal dasmik manga khwaidagi ingba celsius degree kulumdoi dasmik ani nungsita yawa ising manil gisang ayukda sa damar putra Nepal nungtinda sa damar pumatoi oiki ngasi nung suki bagisang kuntra matoi dasmik suino millimeter ni लोचलपद मरुब पाव अमुखना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी के निमित चामनी के एसेमेंट के वाहन तो खंगद्रे हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की वंगांगलोई मिनिस्टर बिस्वाजना फंगदोखरे बीजेपी ने लुसिंगबा सरकार असना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की व्हाइट पेपर अमा पुथोकदबनी हाइना यूसीएम ना दाबी तौरे अमसुंग इसिंग सागी अवाब मायोग नदनबा सरकार ना आसान बमियंग अमग लुनना लौफम थोप थौदांग लौबिनबा अमुको ना हाइरी ngasi gidi ISTB na pijariba paw patang asel loizare miyang tabiri ba punamagpu amuka hanna khurumjari